Angayu bagya wenten krik-krik sane becik. Pengawi Inyoman Agus Sudipto. Penguacen Charma Citrawati. Musik ilustrasi oleh Windu Estianto. Keproduksi oleh Balai Bahasa Provinsi Bali, Kalih Tali Selikur. Ana ngeling, tas sekolahne bolong. Ana pagina ajak memene. Ana ngedengang tas sekolahne ane bolong. Memene ngelut, ulian sayang nih. Napi sane ngawinang tas sekolahne ana bolong ge. Memene meriksa tas sekolahne ana. Di tengah tasi begeh ada sisan jaje. Tepukine tampakne ibinik ane jail di meja belajar nih. Ibinik ane ngeranayang tasne ana bolong. Binik ento bikul cenik. Ibinik demen pesan tongos ane kumel. Memene nuturin ana. Ana jegek patutne setate ape. Sisan ajengane patutne entungang ring genah lu. Ana manggutan lan mejanji lakar setate api. Beli dede makin ana. Kenapi tas sekolahe ana? Bolongine sarang ibinik sane jail beli dede. Sampunang sebet. Beli medue tas sesepelan. Niko dumon anggen. Nggih beli, matur sukseme. Ana lege pesan banget tas ajak beli nih. Ana jani lakar melajah nambunang pipis. Ana lakar meli tas anyar. Melajah nambunang pipis entu melah pesan. Ngiring, saking mangkin melajah mu pulang jinah. Jemet mu pulang jinah, napi kebecikane. Bapane nawang, ana itu ni semengan ngeling. Bapane lakar nyebak ibinik. Beli dede lan ana nulungin bapane masang jebak. Manut ring alit-alite, napi ibinik jagi keni jebak. Semengan, beli dede meriksa jebagi. Ditu tinggalina jebagi puyung. Beli dede moran ajak bapane. Napi sane ngawinang ibinik nenten keni jebak nggih? Beli dede ngalih informasi di internet. Ibinik tusing keni jebak kerana jebagi tonden umbahine. Bon encah lantain bikule enu ada ke aja ibinik. Jebagi patut umbahin nganggon sabun apang kedas. Beli dede buin ngalih informasi apang aloh ngulah bikul. Napi sane jagi anggene sarang beli dede nggih? Petengne beli dede ajak bapane sube sayage. Bapane sube ngabe senter. Beli dede ngabe toples lat anggone wadah jaje. Toplese sube umbahine, tekep toplese sube kebolongin. Napi sane jagi kelaksana yang ibape sarang beli dede nggih? Aja kedadua lantas ke Tegal didurin umah nih. Pejalane adeng pesan. Ulian jo kedingehang suara ngecek. Krik, krik, krik. Bapane ningalin ane mesuara ngecek ento. Napi sane kecingakin oleh bapane beli dede nggih? Cacep pesan, bapane nakep beburone ento. Kep, bapane nakep jangkrik. Beli dede gelisin meriki bak toplese. Niki bapane nyelepang krik-krik ke tengah toplese. Lantas krik-krik abane mulih. Manut ring alit-alite, krik-krik jagi anggene napi nggih?
Bapane ajak beli dede subeneket di umahne. Lantas ngumbahin 5. Krik-krik ane ditoplesi bejange di dhuwur meja belajarne Ana. Memene lan Ana teke makin. Ana lantas metakon. Beli dede anggen napi krik-krik kegenahang ngirike. Krik-krik puniki jagi anggen ngulah ibine. Punapi carane beli dede? Krik-krik ngemedalang suara ultrasonik. Sane nenten kesenengin sareng ibinik. Napi punika suara ultrasonik beli dede? Suara sane frekuensine ageng. Sapunapi krik-krik mesuara napi pateh kadi kedis. Krik-krik ngemedalang suara saking kampitne. Wantah krik-krik muani sani ngemedalang suara, tetujone anggene ngeret luane. Tatkala masan panes, kampit krik-krik sayan becat mekosot. Wenten reaksi kimia ring awakne krik-krik. Mater sekseme beli dede, lantas krik-krik ngecik. Krik-krik krik. Beli dede aja Ana ningehang krik-krik ngecik sambil ange mekenyem. Sampun wengi, ngiring sirep dumun. Memene ngorahin pianakne. Inggih me, ngiring sirep li. Aja ke dadua lantas ke kamarne. Setonden mesare, beli dede lan Ana nguncarang puja. Semengane, Ana subuh bangun lantas megimpes di kamarne. Ana megegeson ke meja belajarne. Tusing buin tepukina tampakne ibinik. Angayu bahagia, ikrik-krik subuh nyidang ulah ibinik. Beli dede lan Ana lantas ngelebang ikrik-krik. Teke uli sekolah, Ana ningalin celengane. Celengane ento lantas ke belahang. Celengan Ana subuh begeh misi pipis. Ana ngidih tulung apang atehange ke toko tas. Ana lantas meli tas anyar. Elingang, jemet mu pulang Cina akeh ngemolihang sane melah.